لغتي صوت، لغتي حرف، لغتي روح، لغتي نور في الظلماء، لغتي صوت في الأرجاء، لغتي حرف به يتباهى، لغتي مجد لا يتناهى، لغتي علم يملأ فاها. Geralku Naila, ikaku Zulfa. Orang aku di lapannya Gayo. Salam kenal. طيب هل عندكم سؤال؟ ما في؟ طيب الآن هيا اذهبنا إلى الحلقة وأنتن اذهبنا إلى الحلقة أستاذة أني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an ibadna. Afwan, najmul Arabiyyah fi hadhihi al-madrasah. Kenapa kau baca? Tahu ada gitu kah? Hujratukunna. Hayya nusalli ila masjid. Putih adik kasar. التي مسؤول تفضل إلى الأمام. أنتن من قرأت صفحة فلتخرج من المسجد. Kalian udah tahu kan gimana peraturan di asrama? Belum, Ustazah. Jadi di asrama ini sebelum azan berkumandang kalian harus ada di masjid. Lakin hadis nasihat lakukan di maratan ukhra. Fahimtuna? Assalamualaikum ya banati. Waalaikumsalam ya Ustazah. Kaifa halukunna? Bi khair alhamdulillah wa Ustazah. Ana bi khair walhamdulillah. Hayya nafa'u du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arabiyyah kita diberikan al-Arabiyyah. Hiya al-tarti' fil qira'ah aw fil kalam. Al-lughah al-Arabiyyah hiya lughatul Qur'an. Ta'allamna al-Arabiyyah hatta tafhamna al-Qur'an. Hayya nabtadi video. Alhamdulillah Naila qad qara'at bit-talaqat Zulfa wa Dila aidan. Hayya nahtatim لغتي صوت، لغتي حرف، لغتي روح، لغتي. Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam ya Zul. Hal mungkin an tu'allimina tadris al-lughah al-arabiyyah ya Fatimah? Bala ya Zulfa. Insyaallah ana نور في الظلماء، لغتي صوت في الأرجاء، لغتي 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 Wal-an anna hayatul Masya Allah. Al-an sahlan لغتي روح، لغتي نور في الظلماء، لغتي